Ole clear tu le ngai thatu zong te in zavain sibai le vekule hei tun lai chu boruak dang a hip thei mot lova FIFA World Cup in bin chia ne vio maya zan kan meng reya zing kan tho ma a in khel en buain kan buaya ni meya aram pumim ti chuanin hei Messi le Ronaldo chungchanga in hialna atama a knockout stage sa Ronaldo ni zan lama khanin vo in zing lama ni zok mang chu a goal ron thun vele a Ronaldo in tikana carriera goal zakwa somsari panga vela khungta a ti chuanin a Messi la chu a ron che thaphiana tuna top scorer din muna Mbappe ne nan ommeka in hialna tam khop me social media kan lu chuanin a Ronaldo in knockout stage sa goal thun thei upa bera ron niya Ibrahimovic pay chuanin a penalty manga knockout stage sa goal thun chu virginity no chizur laka hlo iPhone kangai ne bzok ti na ron trolla ti chuanin I saw speed te po social media in follow chuanin lo mu in karinga Ronaldo inati goal mai pi alama Portugalin an sakna goal an thundom khanin a khur cherchera a safar na sani a reaction aturu wachu ne chu kan tun lai boru akania tin FIFA president la in khelmat tin en thein a private jet an yang chu azin kol na sa ami ti a hlowa tiang azin turiana hosai ni ti zona te po alo piang nga la amaro chu FIFA president khani meya ani miyawa du na zin thei tur khachu ani ve in arin omani engponi sela Ronaldo fans nge Messi fans ni ti kha zona atamatuk in lama Ronaldo te Portugal ho chak dan penalty an mu dan kha om lo ti tam takan oma var dem te pon oma chung te po chu kan ron react don ani ama sain he po se kan share photange var review nuwa Portugal ne na penalty pek an ni chung changa Pierluigi Collina chuan hei hi penalty atling thot lo an pe hi amakati hle World Cup knockout game khatiang in khak zeu minimal contact awanga penalty pek khan enton tu thalo tak asiam theyani zanin hiang Croatia tlar hnung an khel tha em a hetianga thuthluk na ka pompui lo khul khwala wang hian anin thunun na thatak te khan top siat phal theina anei ta ani football a chuan theina manga innek le in tau te chu om ve reng ani ya in khak zeu emo innek zeu apianga hrem tur ani lo var chu ti so langsar lutuk obvious error siam thatnana omania fall mi lo zon su anana ni lo referee khan a then lai takin chiang takin na muwa ma se monitor a en nuwa athuthluk na athak le ta si ani etiang huna hian ani he system var an rin hel tul thin chan chu Portugal hian goal an chan tirani chuang Croatia chuan field chung aya var room lama result siam felani thu an soi chu adik khap ang hetiang khupa thuthluk na lian nena in elna pum puya ti danglam thei a ka mu dana chuan hei hi thuthluk na siam so lian takani ti ina soi var hi an ron dem viewani a boy thla kho mai di chuan in post sang hi social media lu khatlata Ronaldo in a pet goal miawa kan share zelang Portugal versus Croatia in khel khan World Cup en to tamber record a siam Japan le Brazil khumin YouTube 23 million chuang in an clear chuan Ronaldo khan khama cha goal a khung le chi khan FIFA World Cup knockout stage sa goal khung thei upa ber kum somli pakhat record a siam ta chi a bok FIFA World Cup Cristiano Ronaldo hian ti kham penalty voi nga a petna ania sat out tel lo win voi li a pet goal to a voi khatamis thung Messi hian voi sari a pet to a voi li a pet goal to a voi thum amis thung ani Ronaldo soi chuan Messi kha soitel vele angai ani boy thak khop mai knockout stage goal to in nge khung masa jok Messi fans te soi thin Ronaldo troll nan taka an man chu Ronaldo an World Cup knockout stage sa goal ala khung lo ti ani tuk in lama akhung to soi turan nei to lo tura ngaila an pu Messi khan World Cup knockout stage sa a goal masa ber khung turi minute za sari som ko pani lai amamo to pa football ramro pui ni ngai lo World Cup atil zinga team Nember Paul Australia laka akhung ani ka chuti rualin Ronaldo hian World Cup knockout ta a goal masaber khung turi minute zanga somriat pani amang ve thunga kan hriat angin knockout ta a goal masaber akhung naram Croatia hi team thatak sangni som pariat World Cup finalist ngat an ni bok
in khai khin na hi aturu khop mai ti chuanin Zlatan hianin ti hian a ron ziak ve le a penalty atanga FIFA World Cup knockout goal ma saber khung hi chu no chi zuar la ka thiang hlim na hlo unen ka khai khin ber a ron ti ya ani hianin World Cup a goal la khung lawani ron troll ve khop mai chi charito kan hrianga Mexican player Manchester United legend hian ti hianin aron ziak ve bokani Ronaldo chungchang kan share li ang an game ma saber zowa khan Cristiano Ronaldo an sel na men lawa to ka an game ni na ero chan sa muti atangin goal ni akhunga a career a goal zakwa som sari panga la akhol khom ta Lautaro Martinez en ula Inter Milan na achona puipa an striker chuan vorani ama ero chu national team tana a khel chuan Leo Messi le a team te trampui turin engpo atimaya engtiang po a khel a in huamani chu tiang chi chon tuna Portugal midfielder le player dangte po hian Ronaldo tana an ti ve ka beiseya an ma a player omi football history a goal khung tam berani ti hria in va li chuan tran pui jok se ti mina that pui berang ti in chi charito hian a ron ziak vele bokani ti chuanin hei Arsenal legend friends pachal kan ti mai Henry Pokhani na ron ziak ve kan cheer lenge kha thuthluk na kha ka thiam lo reng ke ya tan chuan referee le var hian World Cup a hun ro pui ber tur pakhat chu an ti chi ani fiana a alan chian violo chuan goal ro pui lu tuk khatiang kha inwai bongot theilo replay po voi tam tak ka thlir no na pomlo ngam na khopa fiana kala muchuang lo line han rin le frame han ti dindana kha tiang chen an du ni chuan a chiang tok lo ani mai referee hian technology kha in khel chunga langsar bera aman tirani entu te hi var en tura local an ni lo football en tura local an ni Croatia khan hoisen takle tumru takin an sipur an suta dramatic to le emo anin ti nu in kum tam tak in hiana tling tur thuthluk na awangin chu sak le an ni ta zokani hei wang tak khiana lo mi ten var an rin lo tial thil ti sual lian tham siam thata nekin mol chunga tu man an hria thiam lo tur khopa thil te naw le chip chiar thuthluk na an siam ta zoka Croatia player te khang khongai tak zet khatiang hun khachu idam chungin israreng to don sia lim takini loma World Cup dream kha anung reng don emo iti nu in second rail de chungin a bole vexi ke ya tan chon referee le var hian thuthluk na an siam sual chiang hle ani ti in aron ziak vele tabok ani ti chuanin as niko technology cricket an man thin kha an ron manga hi kanan cheer le lokange minute za pathum na asipur an su na goal chu cricketer technology mingthang sniko technology manga pom ani lo nuwa Croatia chu World Cup atrangin an ka TV replay a mu the ni lo ma se match ball chunga microchip om chuan ri sound wave chuaka danglam na claim te a om ti alo mana hei hian Igor Matonovic an ball alo tokman ti finfia offside ani phata ani microchip an phung pan ti kha mi awang khanin offside ani phata tin ei var te manglo ta se Ronaldo ina pet goal te pokha offside lo ani vele theitho a in rule tok vele chi ani ti chuanin Cristiano Ronaldo khanin ti hianin jota thi chamania Liverpool players ni kumlama boral ta khati hian a soi vele boka an zona ti hian a chang he match Portugal versus Croatia lo thleng tura tan hian ka in buat sai tha em goal ka khung ngei don ti ka reng het burani game khel ma khan he ni tha July jota thi ni hi engi ani kan hria vo ina kan hne na hi atan kan hlan atana kan ti ve thei to kani ti in jota jersey 21 karon hatsuaka tin van lama ko ka amit tui kha parol bokin a hriatani mo Ronaldo khan in a sun leti a hriat ve bok ani engponi sela Ronaldo goal khung to chuan an thlenna hotel kota Portuguese an ni mo American nam sang ho an pung khoma Ronaldo kha an aw sup me ani aro pui ati lo theilo tukin naktu jing lama Messi in jing dar thum ya chan ve vela Argentina nan khel vele dona eng tiang cheng ya ron chet don ti hi mi pui nga hlel ani ve bok ani tu fan zong nge ini comments lama ron soi vero le